أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وعصكه من تنكونيني نعم ماما ننجرير ما أعطاو دنجرانو أرو أقول لقو قرن قرية ما أستاذ أبو بكر حيدر وكوين مغسري أدور خطينا. يا ربي أرنايا أرادنغن أرجنا مسوي oduro khote arnanya o suko mandenda jana muso ya rabbi kenanga halle o sitan karmo on kutun suko manden kunyini kenanga halle terngana nu yuguma aya arma o kuyina qaraqarande kata a suko mandenga kenanga halle o la laqeke orn dangitay kengani badiri dungonwa ora ko inanti serebenu ga sigi badir khurayni do Allah harembate nemanu kisenga kama Allah gati badir dungonu nanti i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ho garaja qarakenya ike Allah yahi ama dongo kenga koni sahaba no benura kun sahaba no asireni kun to onan tuyi baka sahaba kutundo mena kembena ona kenya kamana ko odur khodenga na kata hakabe kitana o ken saka ataron kama kwara go himenu imen kama o ken koni tarogum ga kuru baka himbenu ga makwara koni imen kama o kahano kurun baka kenga ora ko inanti ogara hoho koni ajo payno sasa na kemira kesu ko mantenni badiri dungoni gili muhajir nanu ora ko ora ho koni ajo payno sasa na asuko mantenni muhajir nanu kemira ora ko ola laqe dangitekер daru nanti kebe gani Amr ibn Suraqa ora ken qisan sawa taron kama ora ko inanti kenni sahaba yayi sahaba no benu garanta dullendo dakhumuini akion gilli kun sahaba no yoni ora ken qisan sawa taron kama kennan halle aken akhi wata nawono ken Abdullah ibn Suraqa aken qahana ni Badr dunke Abdullah ibn Suraqa arab badrinya uma hadisa suhilla baka Abdullah ibn Suraqa ma ama hadisa suhilla baka Allah harima kennan halle amalle me qahanato tarugum da ko inanti ama har hadisa bana hilla baka Allah harima kennan halle afati ama halle to kennan halle ara hijra nu ko hilli sunya hijra nu ko hilli ara hijra nan ga habasa kin Ethiopia atlana hijre nan ga Madina qahana aga daga Madina ga yanqas reberi kene Rifa'atu bun Abdul Munziri ayanqa kenyari kembirena kenna ga halle badri dungonu ni harsa ogoni sahaba be tongoni kene sahaba qore sahaba tuinde qahanan wadi kenda Waqid bun Abdullah akenni badr dungonu yoni kembrenga Allah rengara sariya be khikinga ni setenga na yungmenya Abdullah ibn Jahasiya ken qibare odomi asaqnu ataron kama Abdullah ibn Jahasi miga bugu arajaban qasun diga gajanya arajaban qasun ko talagare Amr ibn Hadrami ora ken qisan sawataron kama makinga kara gajanya kire kembrenga ke sahaba ani Abdullah ibn Jahasi ani ken kurle mundi akenya ni sirhana hana begra karnendenya salama oni kenya ni ke sahaba yo ken Waqid ibn Abdullah
ora ko ina diga kenyana kala huncen seri Amr ibn Hadrami aga kara kembrenga sirhana na begra karne ya salama undi gele jihadin killen kama kenni ke sahaba ken Waqid ibn Abdullah kembra aqabilan serunya inyi kira kenya yumara wuti hoy imenuma hati sunya sehengoni nandi kun qablan sirenya karne ya jihadin killen kama sirhana na begra karne ya salama o ke killen kama kenni ke sahaba ken Waqid ibn Abdullah ara kokari ara Amr ibn Hadrami ara kenya kari wa sirhana be qaga kara salama on kenya hay Amr ibn Hadrami are qabla nya yumra wuti adangan are qablan dangan kembra ken fati sirna Umar khalfa'un atin afatu Umar khalfa'un atin kenna ga halle ogo ni sahaba be ken kan Allah harin sahaba khore ara ashede badiri qurayn kama do Allah harin bade kenni koy ken qawli bun abi qawli bun abi qawli ken kahanani sahaba khore keda qawli bun abi qawli ge akem pawa aro senna Umaru ila kapalle mawanya musir Umar bin Khattab ahawa aro senna Umaru kapalle mawanya musir serunyi ahawa tunati Umaru yayi kembere ngara hijira num pille kahanaya a hijira na da Ethiopia atlana hijire na da Madina keta akendo i akhinu hiliya hijira domi ken Hilal aro Abdullah qaygun hijira nan ya Ethiopia hijira hillandi tahilaniya no gada Ethiopia ora ko inanti sahaba nun da Ethiopia tahilla wala laqiddan dukuri ora ken qisan saw ataron kama na sawnya sirhana hananu benu gadiga Ethiopia sanna Usmana nu ari kapalemu igadiga kahirnu maka kahirnu ira play wadda war sahaba nun kadema na letrin sa na nete na ko inanti quraisunu etubi etokiro Allah arambate tibas sunta aslam nun kama kenganya sahaba nun sage nali maka irani ja ken khibare tuntari kenganya wati be honutlan sage na Ethiopia honuma sage na dia boke sahaba ken qawli bun abi qawli aken diga Ethiopia ri maremu tahilanike sahaba nugo yumawo Ja'far yama ora ken qisan saw ataron kama nandangi kembrenga adiga Ethiopia tahilanike ari maremu Hilal aro Abdullah egun hijire nande Ethiopia tahilani kembrenga fati Umar khalfa'un atiyani ken qawli bun abi qawli kembrenga amare metanono ken Maliki bun qawli bo Maliki ke ogara ko nante ari mareme be hijire yaqli Hilali Maliki yana tonga dongo hono aqli Hilal bun qawli wal Maliki bun qawli asuka mandeni sirbana toy kembra ken kana fati Usmana khalfa'un atinyari kenna ngale harsa badir dungonu o ni ken sahaba be ken kana larin sahaba qorqore ken Sayyidina Amir bin Rabi'a a Kenya sirhana hananu benuga silamau au kundi ara hijra num pilusunya ara hijra nya nan ya Ethiopia kenna ngale ayaqe kenda hijra nya nan ka honai ya Ethiopia ari yaqe na hijra nya do mara hijra nan da Madina kana aro kanya khina hijra nya do mi woni kenda Leila bintu Abi Haisama aro kenya na hijra nya do mi kenya na me kaguminga Leila bintu Abi Haisama akenyi kenya ni Amir bin Rabi'a aro Umaru nya kapalle mu Sayyidina Umaru aro Sayyidina Umaru nya kapalle mu wati su inyi wali dome inyi hinu yana dome tikko tay goyi Sayyidina Usmana kenna nya yungume Sayyidina Usmana khalfa'un ati birambe agara lamru nanti wodi na hijwa Makka ara Madina qareha koyi ara Madina qareha ke sahaba kiyani Amir bin Rabi'a Sayyidina Usmana khalfa'un ati domi Madina qareha ne birambe Usmana gayna hijwa Makka kenna ngale akempawa akendo Umaru ahawaro Sayyidina Umaru hawa kunyanyi hinyalemu Amiru hawa aro Sayyidina Umaru hawa kena khatabu ya kenyi Amiru hawa anya leligana anya rigana komedeme
ayar gana qomire me ma Qur'an ayanga yanka wati be nanti qama id'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ken Qur'an ayanga yanka wati be kemira wakidana aha wato unsau akama ura hilla ura irwayan pilla nanta Allah hare nemando kisenga kama kebe yana amiru ya ara irwayan pilla baka Allah hare ma ara hadisanum pilla baka Allah hare ma kenna ngale Abdullah ibn Umar ken qara hadisan pilla baka ma baka Allah hare ma aro Abdullah ibn Zubair aro Abu Umama kusur hadisan pilla aken killen kama kata Allah hare nemando kisenga kama ta minyange adda kawul minyange kingani Amir ibn Rabi'i adda kawul minyange ni Sayyidina Usman ay adda kawul minyange Sayyidina Usman ay ta fati hijira ntanjike aro hilo afati hijira ntanjike aro hilandi honura ko ina ta fati hijira ntanjike aro nyeru kahimenu ga ta fati hijira ntanjike aro nyeru ira ken irwaya hilla baka koy waqidi kenni tarikun kitabu yugoy kengra idwa behila kenda ko nan ta fati Sayyidina Usman birambe gira Sayyidina Usman shahidin puragu gira Sayyidina Usman shahidin puragu a tibito dantami ke sahaba khore fati kenye Sayyidina Usman fati halle tibito dantami ke sahaba khore kana fati ken Amir ibn Rabi'i ken ko nanti a fati hijira tanjike arosino nyeri afat hijran tan yiro sino nyerndi kenna ya lewon ro sahaba beri wati kenna aqil bunil bukairi remu kenna aqil ya aken sahaba yi nan same salama on kanu ya aqil ghafil bunil bukairi Allah aranya na tonya nanti aqil ghafil kemure na kanga isrebe munguntengani kembira kembiti tosire Allah arenda to ante aqil serebe haqaren ko regani haqar gume kembirenga Allah arenda ken to nyila nandi aqil akenya sirhana hananu beno garo salama ondi anyi kundi sirhana hananu beno garo salama ondi anyi kundi kembirenga aken fati badiri gajangini serebe no ga shedin purawo badiri ora qisan saw ataron kamana ndangi ora ko enandi sorota miron nato kunyan shedin purawo silaminum bangiya badir kota kembira kenyari kengane aqil bunil bukairiya kembira akhi watanai badir khurayni ke wati kana Khalid bunil bukairi aken kana rasulama woni gili yimbanwa aken kana fati yoti yoma raji' kota aken fati gajange wani wata raji wa shedin prawo kendi asirin prawo na wunto tanjike arosino nati kembere nga harsa bukairi remu himenu gara badirinya woni ke sahaba be ken iyas bunil bukairi aken kahana rabadirinya gajange be wono watini futuh misra lawi anyi ken kahana de kembra ken fati hijira tanjike arusino nati afati hijira tanjike arusino nati aken kana akhino kena Amir bunil bukairi kembrenga ken kahana rabbadirinya kena Amir bunil bukairi kenda badirinya ira ora ko ina ndu kumare musoro nadi sunu bukairi remu yesoro nadi isuko mantenda badirinya wa isuko mantenda hijira nya domina ndiga Madina iga yanka serebe hijira kenni Rifa'atu bun Abdul Munziri uyanga kenyari wara hijira na ndiga Madina ka kebe gana Amir ya aken shahidin purawu yamama kota yamama gajanya aken shahidin purawu kuni kembra tarikun kitabu begono tarikun to ana qore begono ken ibn ishaqa akenti ikama sere suwari nanti mare munati asu hawe asu kamanten sere badir khuraini maganta ku bukairi de nyugun nati isu kamanten sere badir khuraini Allah ra kenya ikumba ne qahanara kembrenga Allah ma kenya sahaba nun kutunda sahaba nun ku besuro iddaron tawan besure karankare hiyane bukairi de nyugun nati asu kamanten sere badir khuraini aga buti kui ibn ishaqa kingani tarikun to ana khoreke ati kenta ku khalleke metanatu nandi soro na da aso hawe asun shere badir khuraindi
ati ko khalle ke ga kenta kento soro sigi wakitene nanti so hawe kananti soro nagati aqemba no kubanai kuga he soro nagati sundano nanda so hawe asu sere badr khuraini ibn ishaqa kene tarhun to ana khorege akendi ikenta kento kemra kyan ko ini nanta antano ora ko nanti bukairi remu soro nagati ahanan aqil bunil bukairi ora ko nanti ken sherin brau badr koda ahilande Khalid ibn al-Bukairi ora ko nan de ken sherin prawu Rabi'a kota askani ken Iyas ibn al-Bukairiya ken birenga ken mato gajangedi anna atani ken Amir ibn al-Bukairi ken to yama mangajangeni ken birenga suruna ata suka manten shere badiriya wa alla rasulun siki suwar ja sherin prawu ke birenga Iyas ya ken yama sherin prawu kita kembra suko manten ko ne shere badiri ibn ishaqati agabuti kusro natiya ikenta sirasutu nandi yubane le musro nati aso shere badiriya ikenta siratanatu ku khallem balle kembra Allah rahi qor qorenyira kenu kun kahana karan karhinga kenna ngale Omar muharsa badir dungonu o danginiti iqisam o woni ken sahaba be ken sahaba qor qore wati ken Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Sa'id akenni surata mi bega nyagaliti arjana ya aken kundi Allah rengra surata mi be koni nanti worno arjana kembrenga agara koni tawbati baneni Sa'id bin Zaid wakeni kembrenga atonya yi watonya Zaid bin Amr bin Nufail ama atonya Fatimatu bintu Ba'ja anya sirhananu benuga silamao gile silamao njo paru aw kundi tar ko gumunda ko nanti Sa'id bin Zaid ta ken silama wannan same Allah harello yankane Arqam bin Abil Arqam kara o kara ko nanti Arqam bin Abil Arqam aken mi ya silama on suru tamni ken balane Allah haren garwa kara ken birenga ti aken silama o Sa'id bin Zaid silama wannan same gen kane ken ko ni nanti aslama onai silaminu mati min suru tambiya parce tar ko gumla ko nanta salama wannan sami Allah harello yankane Arqam bin Abil Arqam kara qa Sa'id bin Zaid bi hay Badr dunkani aw jatene Badr dungon qa ay mi mashede Badr khuraini ko me wala ken qisan saw atarun kama mowe serdan tanono yo jatene Badr gajanganu ne qaymenu mashede Badr khuraini Sa'id bin Zaid ne kunyo aro Talhatu bin Ubaidullah bin Usman aro Usman bin Affan Sa'id bin Zaid kundo kendo Talhatu kun qalen sababun kite khangari ora ken qisan saw atarun kama nanangi ora ko inanti Sa'id bin Zaid birambe Allah rengara gajenge benya yote ghazwat Usayd Badr gajenge masawabun ga kite kenyadi Quraysh nun digante Shami Allah renda kuremo onsuro nda amuna nda tarikane kembirenga ura Allah haren sama tikota bane na sawi Allah ren kin lenki kenan yukundangi daro bokina Allah renda Sa'id bin Zaid aro Talhatu bin Ubaidullah bin Usman ara kuma onsorondi na marsandis nun kin yatti ndiga Shami undiga jabundi qa iqallem manani qiwar munne purge Quraysh nugu saga watingana ki ina qiwar waqiya unada tawkane komi iga hagaru hiri mobe isagande uma dangi unyarama kusuro hile qimeni nandiga Shamu Kenya sabura jawun honun kin ya idiga Shamu ka hujja unda na qa ikun qallenyi meni qiwar munne kemra Sa'id bin Zaid aro Talhatu bin Ubaidullah kun qalle isere mbarawo Badiri ashabu nikai seno Usman khalle ora ken sawu ataron kamana nai ora ko nanti Usman kagume ken Ruqiyatu ya Badri gijenga ati yaran ken masa Allah renda ko nanti Usman tawo Ruqiyatu re Allah ranya tawre ma Ruqiyatu bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wafatin Usman ma shere Badr Quraina qawjatene nan ka Badr dungonwa kemra Sa'id bin Zaid aken kani kemmeyiwe kemrenga Sa'id bin Zaid tarugumna ko nan ta salama useno morkani na sawiya senno maro akenya silaminun timmandi tannate sire akenya silaminun timmandi tannate bo Sa'id bin Zaid kira ko nanti Umar salama on sababu anya Sa'id bin Zaid kara Sa'id bin Zaid anya ken kara asababun kita kangari kotai senno Umaru abu tembono silami nunguri kadangare yare ma Allah hare ari ka han fosi kenna yi aro kahir nun kutu yo tawnu alkaba sirahuma
Umar rika han fosi jamandi ati lengi khoni iwo serun tumandini Allah haren iwo serul lahiyanin Allah haren kibarin rika han fosi ati iwo Allah haren no kumununu migara wari kenna Allah haren ne manu kisen akama ahubus afu ontengo arqam bun abi arqam kara kenna kahirun tanu khutu me Allah haren no sahaba ngono me Umar rika han fosi ati lengi khoni iwo serul lahiyanin Allah haren kibarin kemira ati wo yarne na munu migara wari kenno yarsa aro sahaba yi wogem kenda ate ne tela nguramina ati kewo Allah hare munu lengi antiro sersuna lengi maganda Allah hare kenno ni ken kara fere yonya purga go sage ne baka Allah hare ngamowe kendi tangi motna hoko na Allah hare nda tangi me akhyare anyi me akhyare ndikina kunso qaw salamawni anyi me akhyare arikina kunso qaw salamawni nasa wunya Sa'id bun Zaid aka gume kenyi sina Umaru akhyare Sa'id bun Zaid aka gume kenyi sina Umaru akhyare kembira kenya bana Umar ti tel kun salama wonwa kunto kindengor Muhammadu batewa kembira kenno kusui a jongo intenyi nantora Allah hare munda kusaga yille ni jonkoyi Sa'id bun Zaid karai ali jongo Sa'id bun Zaid kare aw munana ndiya Sa'id bun Zaid aro ime akhyar ke khanema kenno nyer saga diga adiya nyo kamana Qur'anan qara ka qaramo be yin kamani iqraundi ken qaramo da Umar rindengar do adiga fo honura ko yin da adiga fo no kuyi ha no ko be no ko kabagonde pour que inki so Umar toral kembrenga Umar gadiga akhyar ke kinyambu na gemu ken qusui ara ken kadu ti ka han qarenga makenyon kulanga obotene kembrenga agara ken ngari horon ko manan tolli bakai ken ya bane Umar sonnome asonnome momo hinne la sonnome na sawnya yake akhin hake ike manya sabu na horembu ni ken kembra akhyar ke diame be gallara ara ken ko ni Umar kembrenga ken nayi Qur'ana yo wakiteni ken Qur'ana tar ko gumna ko ina di suratu Taha kenya sahandeni Qur'ana ke kama tahi ma anzalna kenya sahandeni Qur'ana papiye gari kenya ya wadu Umar ti ana akini naqra ati antaki Umar ide na sama tu Umar mi'anteni ta mi'ante ta ne muna naqra ti man ga yanka hina agana yankina li kemra naqra kema Umar ti tina jogen no kun ko ya kenna yi asunno men ko ni momo na sawnya gara horeke wari hinne la sunno men kemera joren no kongoy Umaru kemera Umaru diga yanki aga yanki watu a kitabu kira na khara na sabon Umaru yin sira ina sami salama on kane anyi sahanin tu anyi kata sahanin karna mara qara tahi ma anzalna ra qara nan diga tay kane honi agara khara ati tungi meme kega bu kamane be no khwa ken hokore ken hokawa ko mai kemera ken no qusui Umaru ti tina la ra yimen no kongoya kenda salama wonya ngano onisa tina la ren ko ngoya kenga nya bane qaramo be ganyi kamano khrawndi ala ken fo ndene ken ko saga bunali ken ko sandi Umaru ti nyaali ti daru ngiramu Allah harenga aw kamana duwawnya ati Allah salama wonde ma ti Umarun tonum pili dubani Amr ibn Hisham aro Umar ibn Khattab ti kewa gege nanti Allah ren duwaw ke jabe ankenye kembra ti nyaali tigra kemu Allah harenga daru kenya wati we Umar ti una Allah ren kongoya kenno kusui isa iware Umaru kane na Allah ren kongoya kenna Hamza salamahu anta dangini bito sikiri kembre na idiga Allah ren kongoya Umaru kenna Allah ren daru arqam bun abi arqam kara kembra ura lakhim idame de hunde sawra ura kesukoni o wala lakhi dangin dokuri adame de hunde sawra kembra Umaru ara ila lakhimi Allah ren da dimalemahu Allah ren salamahu aga salamahu ata Allah renda tele okwa tunga ma makahirun yana tunga ma kema Allah renda okwa tunga ma kin Allah ati Allah renda tilengi khallem palle serenta afuku na salamahu kin yakari ona ya qurenga ma kemra ken ko tayne salamahu nga bugu qurenga ma kenna ura sino sikinya arqam buna bi arqam kara Umar ga salamahu ko tawe salamahu bu qurenga ma ka salamahu ya asawabu bugu ke sahaba yugo kara kin ani Sa'id bun Zaid kudiamu dangi Umar ro akhyare na Sa'id bun Zaid kin Sa'id bun Zaid me kagumenga kembrenga aslama on sababu mbugu noy kembra aslama ora kesuko ni nandangi ola la khidangi ndoni kembra Sa'id bun Zaid tar ko gumunda ko nanti sirani
addu'a woni jabin mosir addu'a woni jabin ti sirani addu'a woni jabin uti a ken khana qom Sa'd ibn Abi Waqqas ken khana addu'a woni jabin sarubenu sahabanu ni himenu du'a woni jabin ina du'a woni bane anta har dalana ajabun warni ke sahaba nyari Sa'id ibn Zaid aro Sa'd ibn Abi Waqqas ken ngale Sa'id ibn Zaid wadin gajen bira futuh sham lawi ara ken gajen po gabenya karen kare ya ma yar muku gajen aro ajnadin gajen nan ya wara busra lawi nan ya ara futuh dimashqi lawi ara kun gajen po gabenya a jobe sedna Abubakar kendi na ndigal lagar sedna Umar kendi kembrenga ke sahaba qorqore ara sede ku gajen suka mandenga kembra ke sahaba qorqora sede ku gajen suka mandenga kenan ya le tar ko gumunti ti serani atin tondenyi Allah harenga mosiri serebe nu tin tondenyi Allah harenga tike sahaba takhanyu kundi qomi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Abdurrahman ibn Auf Talhat ibn Ubaydillah aro Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah surata mi bega nyaali tar janne ko tabani kun su ko mande serwa himenu tindo denga ya Allah renga mosiri ngani ni sallinga yosike Allah re mpalle gajenga yosike Allah re njomena kembirena Sa'id ibn Zaid tar ugum na ko nan ta duwa woni jabin atta ko manche woni kangai tar ugum na ko nan ti Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ti ate kinyani anna womponga aro yagare wo lansar yagare wo na womponyi tokini me gingenyi aro lansar yagare wo na wati kenda Arwa bintu Unais ite nuni tokini me ati girei woni Sa'id ibn Zaid tendi ate girei woni no anyo ko me anyan tinta ginge mangya kengire ajina li mosiri bane suyi girege jihan kanu na sawnya ajingali kembrenga tikko taisa yagareke ken kellan sar yagare ken Arwa bintu Unaisiya abalina maniya akusa balina Sa'id ibn Zaid akusa gara akhiri alqadim bangi akusa gara akhiri hanganye ala akhiri hanganga atqamu ati gireke be hayti kenni ke tenyeri ti Sa'id ibn Zaid tara nambara na kahi itenga tikembe tani ke ateri nai amaho ko Sa'id ibn Zaid ra amabuga seraimi akusa balina akhiri hanganye bokinga ira Sa'id ibn Zaid akhiri radiyallahu anhu nanti Arwa bintu Unais atikunda nanti gireke be ajinga le besu gawatu tani ke ateri tana nambara na kahantenga kembere na teli kenki tan qamu kenga ya watu Sa'id ibn Zaid abutembu kenno qusui ara langande go nya ara yare kellanga agen kai serai addo on jabe ngan taw musili ataqamu ardo danta noya ataqamu ati Allahumma fa'ami basarahu ati ya okama yare ke agara himbe ko ne tonya ga ne ke ga kene na tonya nangu yon kote kirigai kembrenga anyime ne igama atonya na ayagara garin sariya kembrenga fa'ama basaraha kembra yare ke ayaren pingili kembita nyimantengare ati wa alqiha fi bi'riha kennan hale annan tlana ayme yerndi ime grekeri ayagara grebe ko nanti kenyi ke qallenye ikira nambara kembra tanna yerndi grekeri anna qanundi grekeri kembra ngati wa azhir min haqqin nuran bayna almuslimina anni lam azlimha kembra ati anna bangandi ike haqiqi anna yan noro ya na bangani islaminunda ma islamin suka manten natu nanti ke ima yagareke tonya kembra irwanu tanano hokapai kunti irwanu tanano kunti ti Sa'id ibn Zaid tati ti waj'al qabraha fi bi'riha tanna qabrunya ay me gere ay me haga yere gereberi ay me haga garebe sagiya nanti gereke ni ga khale kembra anna qabrunya gereke kembra tarugumunda ko nanti arake duwawunya am halu wuce baga ti kotai kan qoreri kamenyan kanu kamege qoro mosiri kamege arajin wurundi ite nukuri
artenu ko haga na jingurni gara jingurni ja kenna ginge ngo Sa'id ibn Zaid aro yare ke iro mena iten ginge nyino ja ginge ke senya nyiga saa kama wote ginge bera wote borno kentu intengan mowe kengingi manya nyino dongu senyiga saa kama dongo ke kameya sawu ina kusa sembu ginge ke kama kenga ya besura wara nanti ja yare ke gara himbe ko ara garinya kuto ginge ke ga tunu kenya sawu ya yare ke ga de ti Sa'id ibn Zaid ti gere ken ka khalle dongu tara namara kelli bange salami suka mantenda kenga ati himeno gara wari nanti ja yare ke khalle ni gare ginge nya hake gilike saruna yare ke uratangi ti Sa'id ibn Zaid duwa ke jabe nanti duwa ke woni jawa kama na sawu ya besuratu nanti tongtama kenga nya wati be taro gumunda ko nanti amadangi uceri hara uce mallato yare ke kenna arwai ari hingi agari hingi sa kenna yi kota ya wite kere kaga hingi serunya gumanya ligana serunya gumal ligana hajumene no ko yorata no ka kota anyi tekere kenna gumari anantano ay meri i taru yara i tekere aw kuma na momo ne ya ato kenyarsa ma ay mi haygare kenu gerekeri gerebe agati Sa'id ibn Zaid da kenna mbara ay mer kenu gerekeri agar kenu gerekeri kenna yi sere sunta qurayni kenga ati himbe ga wabuni a kenu gerekeri kembrenga ucenga lato uci ebito dandanu dangi seruma akhware gida birambe serunya anga fuyaya a kembrenga idiya teger na diya gereke hay diyani akara gerekeri ma akasango baka angana tindo sere meranta tindo no gereke akasama kembera taro gumunda ko nanti kenno kusui uma katabuni kusagara sen saga kama kembera gerekenya akabruma Sa'id ibn Zaid agara duwa benya kama nanti arna gerekenya akabruma kembera ken duwa ujabi gerekenya akabruma kembera Sa'id ibn Zaid adwa woni jabi no muslim hotana domi dangina aro seretana na ka ogana kinga o urakan katnai adamu duwa yana hokana kama ken duwa kana jabi ogana kinga urakan katnai kembera kebe gani arwa khawara be gadan aro Sa'id ibn Zaid na kinnige kenna yale irwaya be gani al-asharatul mubashirin bil janna surata mi be gani yali ta arjanna ko ta Sa'id ibn Zaid ani kamanu jati ti Allah harenda surata mi sahaba nun Allah harenda kunya ali ni ta arjanna Sa'id ibn Zaid ay mai kamana keko kembrenga au kamanu jati ata hana Abubakar Allah kenya ali ni ta arjanna ati Sayyidina Umar Allah kenya ali ni ta arjanna ati Usman ibn Affan Allah kenya ali ni ta arjanna aro Abdurrahman ibn Auf ati Allah kenya ali ni ta arjanna aro Sa'd ibn Abi Waqqas ta Allah kenya ali ni ta arjanna aro Talhatu ibn Ubaydullah Allah kenya ali ni ta arjanna aro Zubair ibn al-Awwam Allah kenya ali ni ta arjanna aro Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah Allah kenya ali ni ta arjanna kembrenga ati a kusro kabijati ati tamundi tike mbi noni ti ser tamundi tike mbi noni kenga ya bana yin kama ko jama'bel kun sande togo tamundi togo tike nanyi mai tangi mana tamundi kama dungina ime tongo ala soro kabike tongo birambe ga kin aime kembrenga ati kembi noni kembrenga serbeno ga yino kunde tora mu wala renga koi tanyi mani tamundi anyi mani tamuna tantamuna nanyi me tongo ko tarukun kitabu wono himbe no waqidiya keni tarukun kitabu ya himbe ago sege ne yana mosiri waqiditi ati birambe Sa'id ibn Zaid birambe aga fati ila hure mutu na lita Madina ila hure loni Madina baqiya qawrunga ta fati tankara hijran sine tankara gendi hijran tankara sine ndi honura ko ina da fati kenyere ka hono kanati tafati tankarage arobani honora ko ina tafati tankarage aro hillo gili hijra ka fati na wunto tanjike tanyere arosinoski afati na wunto ke kemra Sa'id ibn Zaid kinani ke saba qore akhbarin gabeni ka hoyra kebe ko o wasailo no keri kemra harsa Allah haren sabanu kubenu ga shere do Allah haren bati badr qurayni sahabata nono kene sahaba qorqore wadi gena Usman bin Maz'un radiyallahu anhu
tarugum da koy nanti akenya na silama nun timandi tamu arosiko akenda silama nun timandi surata mirosikoy kenga koy ni nanti igaro arqam bun abi arqam kara kemberenga amadalla ken silama na sawunya arqam bun abi arqam akenya silama on surata muninga kemberenga tamro banani tamro hilani tamro sigani kenya Usman bun Maz'un ya ara hijra num pil sunya ara hijra ya nan da Ethiopia atlana hijra ya nan da Madina ara hijra nan da Ethiopia ari re meken asaibu ya bun Usman bun Maz'un aro kenya hijra ya domi nan da Ethiopia ora ko nan da hijra hananya nan da Ethiopia Quraysh nun gara harebe warra nanti makango isuka manten to kira Allah ramade islama ti tora ho onta islam nun gama kinga ya Usman bun Maz'un nu usage na limaka ura uri halimaka ura tunandi ja de amibe ko tontari ura yin lenke an ko to darui inyi sahaba nun torno lenke adina darui bo kinga ya wati besa honu sage nandiga ka honu ma sage kinga Usman bun Maz'un kinga iron maka akello maka qoa qarhan noni ken ati angene ron maka angan damu da tora nan kita an wasere wa ko ni nanti an worno ken qarha noni ken qana wa ko ni saruma nanti aywa karsa arnge qarha noni sarma ki kemra Usman bun Maz'un agerono maka igay sagene bagay chobi tahana kembirenga aro Walid bun Mughira aro kenya qarha noni Walid bun Mughira kenda ko nanti Usman bun Maz'un nanti awike qarha noni sarsuma ki kembirenga tarugum nda ko ina Usman bun Maz'un kinga ati an yarni maka amai tora sukitana uyi sahaba nun torun ya Allah ren torun yi sahaba nun torun ka sir sumai kene Usman bun Maz'un ya kemra Usman bun Maz'un ari jateliga ati Allah ren torun sahaba nun torun ike qawl lahiyandi tikenta surono re ati Allah ren go mobe ar islaminu ike qawl munda inya ke mori kenno kusa da kata Walid bun Mughira ta ikara ati aiwa an koni anya hore ya anya lahiru gume na sawunya gilangara ko kotabe nanti ngewa an qarhan noni sirsuma gungoli ta nyimin ka ngewa munna ma qare hake la saga le qare hake saga kemra Walid bun Mughira tati ati ngewa nya qarha an qarha ligana kotabe ndariya jama'yari kembrenga kare ndari mon sage na ken jama bana khiri na ko yan nanti anta nge qarha noni kema Usman bun Maz'un ati gembiti basiya kenya ira gango ngatu Quraysh nun ka mame kembrenga ati Usman bun Maz'un agara diame be ko ansagari Usman bun Maz'un ti Walid dangane jamani ati Walid anya hore anya lahirgume kembra gilangaren qarhali ko tabe tora mingida kembra ngomunda qare hake nasaga kenya wati be Walid bun Mughira tati kembra to Usman bun Maz'un anta yake qarhan no ne qare kenya bana kembate su jama ngirna saka manna katu honwa damun honwa katunu kembrenga aken qali yake mori kenna ya hale ken kota bana ime kenna yi sugana yori maka kenya ne sha'ir jahiliya kelli maka wati kenda Labid bun Rabi'a ken sugana yi sugentu mosiri kenya sha'iringa kembrenga serundiga kori kenna yi kota ime be Usman bun Maz'un agra Walid bun Mughira ta qarhan sagay kenno qusuyu diga kori ken sugana akumana sugen sawni arabaiti woko ati khamo ati ala kullu shay'in ma khala Allah batilu ati annatu nanti ho dambe Allah gantari batrayen ho dambe Allah gantari batrayen mana Allah bingata ho hori ken batrayen ken ya bane Usman bun Maz'un are kaneto ati anda tunko ati sadaqata anda tunko ken ya ken diga melungo Labidu bun Rabi'a ra kellu ngara mosir na sawnya Allah ren kapalle muku iwo makango ku begon mo be inta dugine serera bo kennan tikira tungo ken ga melu ngara mosira hate nga sakama kenno qusu ya ardi baiti hilan qane ati wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ati nema sui sikandari kota awnigiri ken ya bana Usman bun Maz'un are qaneto Labid bun Rabi'a ati kadzabta anda garengutu ati na'imul jannati la yazul abada ati arjana nema kenta gile abada arjana nema ta gile abada Labid bun Rabi'a ra ko nanti nema su sikantar kota awnigiri ken sabuni Usman bun Maz'un ara jabi ati kadzabta anda garengutu ati na'imul jannati la yazul abada ati arjana nema kenta gile abada ken ya watu jamakeri te qawye won jamakeri
an ay jama su qawye wari kian qawye ken no qusui labiru ti a tiki ga hamana makango isir khore mai logene ijoni isir khore mai logene joni tiki ha gari ke jabe ke gamre ho mabwari a ken ya wati qawye woni no ken kusaga girnan sau Usman bin Maz'un kama na katu ya gani ma wuya sawi na ya ran jogi ken ya wati jamanti Usman bin Maz'un ra tanginga nan to Walid bin Mughira ta qarhan noni tikma yan kitano timmanan buni Walid qarha ga noni Usman bin Maz'un ti atike ya be ga jogi ya be won hoga makengita tike nya abu ntengoro ho jogi teke bati na sawunya lara kota ho jogi teke woni baraji be kita Allah no kuma tike mbera jogi mbalike ta ya abu ntengoro ho jogi teke bati kembere Usman bin Maz'un ala qarhan saga Walid bin Mughira tai kella halari tarko gumna ko ina Usman bin Maz'un tisrani dunarum ballana ne wata sirmin razahid dunarum ballano ne kemra tikko tai isir danta no asrota mi mebaga ila lahiru mutu iro mena iti mera nantu ma yare abada ini du sanqi uma yare ini qalingi mun alambati kemra hoqati tike goni ike usumun kotasu yo sumun allara inta har kota bana min hoqanati wurondi ike wuron sunyana nahilan sallen inta har kangan kembira ira kedigame ira melladi te kedigame nanti umpanka kenya ngama kinga ya bane ira ala rentu inar nanti gemukeri ala rengra to ala ren sori Usman bin Maz'un halle ikara aranya antano kembira ala renda akka gumentirne nanti aywa ira munan tankina igemukeri tele tongeno kembira aya kenda akoni ini kina gundo ina kengo ala renda ini kina gundo mpo ya kenda kenkoni bara koni hilla khari ina garengu to ala renda raken kana koni kembira ya kenda kamo ata ala renda ngani tindai angra mu Usman bin Maz'un imai tigemira ti tongyen ki kembira ya renda ala ren jabiti hikman digame be awi hil sutun ami kina gundo mpo wa magara ala renda atinda agra mu Usman imai tigemira tar tongo kembrenga alla renda usaga ni baga ki hakarla ma alla renta kamo alla renti ike o alla to dinan ku ike alla to dina suka mandenga kenna ngale ke o kana alla dina suka mandenga ike ra yarun yari kenna ngale iwo kotan sumunu iwo kotan mini igana sawuro ni wo wati wo kankane yo wati wo yana alla mbatenga kemra Allah rento dangan adi faman raghaba an sunnati falaysa minni tisrebe gana nyenge bakinge sunna kema tikemra tikemti ni wede kemra Allah rendo sagani baga kella halama Allah rendo sagani baga kella halama kemra sahabanu kukutunti adi Usman bin Maz'un akenya ne qalem bangane Allah ren akenya ne qalem bangane Allah ren purke Allah ren na dungira na kilengine teka Allah ren na kilengine ke golen yayin gama nanti amma yari ane kale alambate sahaba ke ti wallahi Allah ringa na kilenkine ati lakhta soina ato suka humanden odu sankane na sawunya hakan lake sahaba gabe ya ka igungoni mi kalen bangana Allah ringa yi tawunu na Usman bin Maz'un hay Allah ringa na kilengine wikita no kale ya kale ya targo gumunda ko nanti ke sababun kita kangare tikko tay Allah rinda wajune ke arosarun di musri arasarun kanundi laarai nasarun arjana kanule surni nasarun kanundi ni gongo baka yimbega tigenya sawuni honu ga hankai tige golle nyangena kembira sabanu wonunti sir gabe nyino ya hankai tige golle kenyanga talaran ko niga na kilengin Usman bin Maz'un doro kembira ti ikunata Allah ikunyi du sankane na mwana nyari ken yuwa ko me gawari ni du baka yuwa woni kembira purge on pese allambate kembira Usman bin Maz'un tuzura ken woni hakallan ya himbe ini du sankai imbu yuwa woni ko tai atala ren nan ati ken sirai igana daga jalan kui iran ta cigana on iran ta kemu ni mana iran igo wuce ben yana ya kempalle iran ta kemu ni kembira ngata la ren akilenki ni ya ini du sankai tabane igani du sankai kedan na munya re walman negara liga an sangan dai megani tabana ga kembira arake ko Allah ran jabe khangare Allah ranti
alayka ya buna maz'un bisawmi alayka ya buna maz'un bisawmi te Usman bun maz'un reme tikembirenga angana da gajaranga angara ta cigina mu tikembirati awan kama na sumen gaboni anna sumen gaboni kembirenga du sankai ke kembuwari Allah arama kille kine mosuri nantani du sankai kembirenga Allah arenti ana sumen gaboni kembira kimo ya sawi na hobu ahate ni shahawa kembira Usman bun maz'un tarho gumda ko yidnanti sirani akengora alamuru adna rumbalin sawra purge ini du sankai inkari yawni namu annan yari yawrun sugula kenni ango yuwago mira kembira Allah arangon makille kine kembira tarho gumda ko yidnanti badiri dange halle amma dange wucineri afati ay mema wukita kari badiri gayan bale badiri gayan ya madinanta in sino hilandi kembira amma dange wucineri aken fati kin ko ene nanti amma wukita sahaba yono kenti iwo serene ati wo serene nanti saibu hawa Allah radaro kenan ala tarhugum da koyin nanti akenya ni sirhana bega fati gili muhajir na wali halin madina sirhana bega fati muhajir na ken Usman bin Maz'un radiyallahu anhu kenan gale sirhana be hurengaro baqiya qawrunkan ken Usman bin Maz'un Allah renga qawrunga be dabari sahaba nun daga ni ken baqiya al-gharqad hal lingi ko tage qawrunga ke aw hinna madina serbanu gana diga hije in kama igana fati madina wo kumpurello ni baqiya al-gharqad Allah renga ko nanti nema no kisanya kama nanti tanyere wujunu sere kuma gilli baqiya qawrunga ger ni ronde arjana nay umasege ti hoy kembirenga Usman bin Maz'un ken qawrunga sere hana ken ni Usman bin Maz'un tarugum da ko nanti Usman bin Maz'un afati halle aga fati birame gada ko na Allah ran nan ta fati talaren diga ahuren sauntenga ara ambaraze Allah ran da ahuren saunte ara ambaraze hay kuma na ambaraze wati be kinna ayya ganyin kilumpili ko kuma nan guji wa aynahu tadrifan ara ya ganyin kilumpili ko kuma nan guji birambe aga fati kinna ala Allah ran lemme Ibrahim ga fati Ibrahim a kenya ni lemme kebe gati Khadijatu qallenga akemma ni Mariyatul Khubuti akemma ita Khadijatu aga buta kenya Allah relle men kuten suni Khadijatu reme maganda Ibrahim ga fati Allah rengra hurello ne gara suturu watibe Allah renta dangan ati ilhaq bisalafina salih Usman bin Maz'un ilhaq bisalafina salih Usman bin Maz'un ati diganyoro o siri samantendi kingani Usman bin Maz'un ya ara kenya ko ire mikira Ibrahim taniga kahu o siri samantonga kingani Usman bin Maz'un ya kembira tanaka hukuma kembira birambe wara hurello ni baqiya khawrunkanga Allah renda gire wotu na wara ayyumu manginga Allah renda gire wotu na wara qawrun yimu manginga kenya ma sabon da Allah renti ne tela kenya mani sabura Allah renti ira kenya ke sabura ina imare men qawrunto kenya Usman bin Maz'un ya baga qawrun gutene mena ati kenna ya hale wa adifin ilayhi man mata min ahlihi kenna ya hale serebe gana fatin karungondi woni kun hana suturi atate woni kun sutura atate kembra kuni tagmanchu hilibe sharia gumungo qaida mutunutiya kempanan kangai kembra na tagmanjelo qabrunga sharia ni kemo gemme sala ren bayra gide mutun na wara Usman bin Maz'un qabrunga tiga sawra ina to baga qawru kutuni kennan ga hale serenga na fati annan wasi nanti ndiyallo ne anseruntate ndiyallo na ampawa hurentate ndiyallo na matate walma ndiyallo ne an karungontate sharia ni kemo gemme sala ren baygati iserebe gana fati iworni kellondi atate kembira sare munda qaida mutu kuhilia kenna ngale Usman bin Maz'un are mebe gon ken asaibu bin Usman bin Maz'un tarogu munda ko inna ta ken khanani badir dunke arab badirinya kembira gajamu benu gadan Uhud gajenge khandaqi nandawra gajamu kutunga kha a shedin purawo yamama gajenge azwatu yamama ken musalamatul kazab gajanga asherin burawo ken birambe Allah harenga da gajanga be wata azwatu buwat yana sami badire kan gajangu benu ganya kenni buwat gajanga kundi
birambe Allah harenga nyira buwati gejanya ara Kenya ara Madina qare Kenya ara Kenya to Madina yimendi ara Kenya to Madina yimendi taro gumna ko nandi yamama gajanyen kota kala hunce wura kita a jogi mosiri ken palle a fati ken jogi lakari a fati na wunto tanjike aro honne a fati na wunto tanjike honne a fati na wunto tanjike honne kenna ngale sahabata nono Usman ibn Maz'un akhiwo wadi kenda kengan Badr dunge wala ko ne Usman ibn Maz'un len yugusiki kunyan shede Badri Qurayni alen yugusiki Usman ibn Maz'un ken hanan ahilandi ken Khuddam ibn Maz'un taro gumda ko ne Khuddam ibn Maz'un akeni sirai serebenu ga same na lo salama woni anyi kundi ken palara hijra num pelusunya nande ay chopi aro na lim Madina ala ken khana akenya ken to nyai Safiyatu bint Hatab aya ken to Safiyatu bint al-Khattab kinani Umar ibn Khattab aghyari akenya ken Umar ibn Khattab aghyari kenna ngale kebe gana Khuddamatu ya كذا ترغم الرواية وهلا بقى عبد الله بن عمر ترغم الرواية وهلا بقى ما كان على يروى كنا خدامته سربنو قواري إخوارنجا جبو موسري قومي حتى بن أبي بالتا مو لكن كان تقوكون بدر الجنين بلا كان قوارنجا موسري الله لهرو بوتيرا كل لهرو كينانو التي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم kemra yana honya kempalle yana hadungole ya hadungo siku kama ka kenta iya janalo en kaban a janalo be la hirunga utira ken koni ken udangan kemra ira irwai iwo hilla baga Abdullah ibn Umar ya ke riwaya na kangai Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ati birambe Usman ibn Maz'un birambe aga fati na lenyare baneto fatna kelle banato kelle nyaare kimmani koy kenyi Khuwailatu bintu Hakim Usman ibn Maz'un aka gumi beto wan Khuwailatu bintu Hakim kenya remi fatna kelle nyaare to kimra Usman ibn Maz'un aga fatini awasi qona yigo kira kinyani Khuddamatu ibn Maz'un ya nanti ani haqareto ileme ani haqareto ille nyaare kene kemra ari haqareto ille nyaare kene kennoni Abdullah ibn Umar yan kamana diameke koni ira diameke hilla baga Abdullah ibn Umar ama ati kelle yaare ikera wari iya gal bure ya gonki len kama bira me ya anga bure ige kinye koy akwaran wastrebe ma kinani Khuddamatu ibn Maz'un ya ikinye kinga na amon kara nanti len yaare ka lingira yuwa munda yawri kennan halle kennan sahaba yugono wati kenna al-Mughira ibn Shu'bah al-Mughira ibn Shu'bah ken kana jalle nyaare kellugo ken kara ka ken ya kata le nyaare yimi mayai kinani Khuwailatu bintu Hakim ya ken ya kata ken kemira nanda mon kara nanti le nyaare kellungira kemira agemu man kana nanti le nyaare ke anyari al-Mughira ibn Shu'bah ken no yarsa mallatu ja Abdullah ibn Umar ken kana wal o gara ko nanta Abdullah ibn Umar anyi Usman ibn Maz'un rigana inne gai aro Khuddamatu ay kan qariyana inne gai na sabu wara ko nanti seno Umaru akhyare kinya ya ente mo Khuddamatu ya ken kani Abdullah ibn Umar hagare kembrenga anyun ne galigana kinya sabuni ya rengara tun nanti Abdullah ibn Umar ware kharo maren kilan qawiro kenna al-Mughira ibn Shu'bah ken taifan ken bani Saqif qablan sirewal kembrenga kebe gan Khuddamatu ya ken konira le nyaare ke koni hoy nanti ina yagin Abdullah ibn Umar ya nanti wa yagin Abdullah ibn Umar bolle nyaare qara al-Mughira ibn Shu'bah ara kenya yagun kanu dinanta Abdullah ibn Umar ya kenya Khuddamatu ra lamuru nanti wa karabana na yagni Abdullah ibn Umar ya jako ya kenya qaware liki Allah arenga nemando kise akama kemra Allah arenda Khuddamatu qiri ate Khuddamatu dangani ira mugo nanti a akhi wolle nyaare amu munana karaba naro yawri tela akhbar na kamu ati Allah ran ngara Allah ran jabe ati ke khoni ra sugande kine na famu ni monsuri purge ga wa yagni Abdullah ibn Umar mawbe
tama amaka ta famu kembrenga Allah renti ati yatimelle meni magaro yaguri maganta medungi magaro yaguri maganta medungi kennanga hale ma karaba kembrenga fiqh gumuna qaida mutu kenno kwai nanti yatimelle me antageme anaro yaguri maganta medungi aymenda dungeti yagube serbe hawa gana fati lenya yagare hawa gana fati na tunanin to kembra kenya are antageme awalinu kunaro yaguri maime andungetai ayme gana dungetai wati be keno naro kenya wuri kembale yagun shariandi quso agana quso ntindi alla rento quso adunge kenya agana kuru do kenya wena tadunge kembrenga hatuni hawengo quso karabana na ya madunge mudu ka kembiti yatimele mare yatimele ngone gana fati yatimele mpawa gana fati na to akhbaren wo serbe no ma antageme ana karaba ana ro yagoy nay ayme madungetai antageme ana ro yagoy atunane kena qaida hana qaida hilana antageme ana ro yagoy manta ayme da dungetai awa to no man khoro hina kenna ngi hale ma ayme na dungeti yagon ala rembe ra kenya ko khudama turati yatimele men magaro yagoy maganta ayme da dungetai kenna ngi hale ma karaba kemira kebe gani al mughrat ibn shubay allagari yagni kenyi bu abdullah ibn umaru akema kitakari abdullah ibn umaru kenni sahaba lemine sahaba no benu iwu may galato bu al mughrat ibn shubay kemo gili sahaba qorin woni kemira umar mu misan singabo kebe gani khudamatu ya harsa akhbaran kutengono kemira alla gana dungete kotatana o dangini tayna saw ataronga molle ngi khali gisini rodo wa onkarna wata allahumma ya farj al hammi wa ya kashf al ghammi wa ya mujiba da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيد